2100 metara nastupaju Lola BM, Palestina, Lepa Lela i Poloneza. Druga guma prazna, sa 2140 metara idu Lija Lerate i Spinal Tapate. Ne nastupa broj 7, San Siro trka puštena. Dok po startu, ali u 3 koraka se ispravilo gro Lola BM. Lola BM na drugoj poziciji, kasa Lepa Poloneza, na trećoj poziciji Lepa Lela, na četvrtoj poziciji kasa Lili Alen AT, potom Spinal Tapate, začelje za Palestinu. Trku vodi Lola BM. Lola BM napad Poloneze i Božidara Bože Miloradovića uzimaju lidersku poziciju u ovoj trci. Trku vodi Poloneza. Poloneza vodi ovo nadmetanje, druga pozicija za Lolu BM, na trećoj poziciji kasa Lili Alen AT sa Josipom Gabrićem u tandemu, na četvrto mesto izbija Spinal Tapate sa Brankom Skenderovićem. Peta pozicija tamo za Lepu Leilu sa Jovicom Ostojićem, začelje za Palestinu i Jovana Popina. Trku vodi i dalje Poloneza. Poloneza vodi ovo nadmetanje, kćerka Sipera Sisua i Kobile Pretty Dancer. Nadmetanje vodi Poloneza, Božidar Boža Miloradović na njenim sulkama. Na drugoj poziciji kasa Lola BM, kćerka Taylora Boka i Kobile Leone, Zoran Petrović je njen vozač. Na treće mesto izbija Spinal Tapate koji je dao 40 metara prednosti čelnim grlima. Na četvrtoj poziciji je Lili Alen AT, na petoj poziciji je Lepa Lela, na šestoj Palestina i dalje na čelu ove trke Poloneza. Poloneza, Lola BM, treća pozicija i kao da napada po izlasku iz ove krivine Spinal Tapa AT. Na četvrtoj poziciji kasa Lili Alen AT, trku i dalje vodi Poloneza. Poloneza, Lola BM, treća pozicija, opet kao da napada Spinal Tap AT, potomak Admirala Sunde i Kobile Stele Sisu i napada tamo za drugu poziciju Lolu BM. Čini se kao da ima prednost glavu u odnosu na Lolu BM, na čelu i dalje Poloneza Miroslava Ćirkovića sa Božidarom Božom Miloradovićem na sulkama. Na drugoj poziciji kasa Spinal Tap AT, treća pozicija za Lolu BM koja kasa u prvom špuru i nadoknadit će tu neku prednost koju ima Spinal Tap AT. Četvrta pozicija za Lili Alen AT, na čelu je i dalje Poloneza sa Božidarom Božom Miloradovićem, ali sad u šestu brzinu ubacuje Spinal Tap AT. Spinal Tap AT i Poloneza, bori se Poloneza, ali Spinal Tap AT ima više snage. Spinal Tap AT sa 40 metara prednosti i Brankom Skenderovićem na sulkama dobija trku. Jean-Michel Bazir, druga pozicija Poloneza, treća pozicija, treća ostaje